Fundación Islamic Bilal Mosque. This is the mosque in Cabo Haití. Alhamdulillah, we find a mosque with minaret wa kullu shay. Alhamdulillah. O sea, lo que dije fue que encontramos, gracias a Dios, la mezquita en Cabo Haití y estamos con hermanos y alhamdulillah. Ok, voy a dejar de grabar porque la gente así se la están haciendo. Sí, salam aleikum. De aquí de Cabo Haití. Alhamdulillah, una mezquita muy bonita que tiene varios escritos, ya sea en árabe. Bueno, aquí está el hermano, es el imán de aquí de la mezquita, ¿cómo se llama? Imam Farouk. Farouk. Imam Farouk. Es de Haití. Sí, Cabo Haitiano, es el imam de Cabo Haitiano para mosque, Bilal Mosque, se llama Bilal Mosque. Es el solo mosque para Cabo Haitiano. Mashallah, alhamdulillah. Wa aqimus. Ok, inshallah después leo esto, estas palabras. Aquí es la zona para las mujeres. Esta es la mezquita. This is the Masjid Al-Tawid. People stay here. They want some food, but we'll try to share some food with them. I'm here in front of Masjid Al-Fatiha. As you can see, alhamdulillah, there's a huge encampment right in front. Yeah, alhamdulillah. Now we will try to share some food with people. We are in the Masjid Al-Tawid. This is the classroom. The teacher, they work with children. They give the children some course, Islamic course, and then some lesson about Islam. There's a classroom. The Imam teach the children of the school. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oui? Mashallah. Registrez nous à dire Al-Fatiha encore. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Au nom d'Allah, de tout miséricordieux, très miséricordieux. Louange d'Allah, Seigneur des militaires. De tout miséricordieux, très miséricordieux. Maître de la bénédiction. C'est pas seul que nous adorons, et c'est pas seul que nous adorons. Guide-nous dans les bas chemins, les chemins de ceux que tu as montés de ta terre, non pas de ceux qui ont rempli ta colère, ni des égarés. Au revoir. Alhamdulillah.